Patok, pator. Saya berkata, pator. Anjing. Bolo Nagari sebetulnya om tangan karena Belanda untuk orang Batak sama-sama halak Batak do itu kan. Sama-sama halak Batak aja Bolo Nagari. Do. Lagi, mau nih. Betul. Itu sana sini Nagari son. Asal terus. Bolo Nagari na jolo. Ano matangan karena Belanda. Jadi no kibus. Ibaratnya bolo molo adong Mula dong ada pema jo. Kasi namora ron. Ina tayo, berarti pido pernah Mas Mamora. Pero pernah Nagari. Bahira waro. Iya tayo to Nagari. Mamora Kan dia. setan nih. Mamora sih. Halo go. Bah, hato pator. Hato pator. Dai po to bahasa Nah, Indonesia. bamba. Ako mo patorokon sa top. Masalah Nagari itu Oke, memari. Betul. Namora. Salam sih manin mo. Namora per gari, ba. Utarik mata kini mo ma. Patabi Nagari ni mo ma. Bas menyerah. Patorang mo. Udah mulai suta ulah bagaimana. Ay manong lai berjulu ba. Masalah kau matum na bulu. Tahu Nagari odot to dia kingan. Patorang dito. Na jolo hodian di belada ana. Kaya nga bisa nang kirim. Mono Nagari on. Mono Nagari. Do. Per TV mau nih. Jangan nang nang. Ba. Lasubo patorakon ni ba? Bab. Coba nangis mas pator. Patorokon. Nangit ba paturakon. Di mana tak? Ay macik roh anak nangis ba. Oh, pero per Nagari di. Bolo Nagari on sabtulna Bolo Nagari imana. Om matang kanan. Karena ni saya dong. Karena laksa be. Ano ba merciri da? Bamba. Mama. Lama. Va bene. Betul. Nangis ba? Nangis libut sebenarnya karena mangelek mana mo ban. Tapi dah si Mamorani mo. Dang ko na anak Stok kina. jo yo mo ra sa patoran jo. Bolo Nagari on. Om matang kanan ni Belanda. Terus 50 tahun dijajah Jepang, Indonesia, lebih kejam Belanda, Nippon menjajah Indonesia nih mama. Terus 35 tahun. Asal dia 3 tahun dijajah Belanda itu. Tulus tengah bet. Tulus. Isi dulu leling. Itu. Belanda. Adang bara betul. Nah, so di negari olo bapak olo. So dia Jadi Bolo Nagari. Zaman di Belanda do bisa lowit. olo matong. Zaman di Belanda do bisa Bolo lowit. Nagari on tangak kanan ni Belanda. Belanda tuh terakhir. Nippon. Makana Bolo Nagari. Imana makana Belanda no mabapisolowit. Bisa lowit. Ima surat ni huta. Makana Bolo huta nang buy gadehon. Nang buy gadehon kubeng. Basa Bolo huta nang buy gadehon Atau kubeng. bisa dan kirim atau pator. Maksud tu, jadi Bolo par hutaon nang buy gadehon. Ima surat ni Belanda na jolo. Bisa lowit nih mama. Ima yana ko na pisolowit. So na arga bi SKM. Dah, jangan nama isi dulu. Betul. Lilit yung makanaro. Nyo na ada ton, nyo si kilo nang gina don. Go ban. Mula kilometer nang gini negari. Tol be. Ali, pasti 5. Nyo kilometer nang gini negari don. Jadi mana? Jadi so na ari. Betul na. Maka ana Bolo pisolowit nang buy gadehon hubang beri. Asa pa muna. Di mulu siu. Bulu ceu pirang bu, ceu. Manang nahubang nanamon, manang nahubang bang pirang boy. Rentenir do bo ini mama. Ala Bolo rentenir boy, ika do pisolowit. So nama salah satu setiap pisolowit nuhuta. Ama awla macal tu bupati di kawasan Mosir. Dan buy gadehon untuk saya gadekan untuk mengambil uang ke bank untuk serangan fajar. Untuk serangan fajar. Asmi si Mamora. Salam sih men. Oke.